hanggang nalakati Christian life kakabsat. Alam mo yo, even since last Sunday, I had had many counseling. Kat amom no dingdinggam ti dadagsen dagiti miyembro, pati si kagat madagsenan. Haan nga tay dakes nga madagsenan, nga mariknam. And you cannot help but pray for them and encourage them. Kapatid, uri awan solusyon ta problema ita, agtultuloy ka na ta. Kasi ti kadaklan nga problema ti Kristiyano, haan nga di jay panangsango kadagiti problema. Jay panagquit. Iso nga itang arabi, I would like to challenge you, don't quit. Magamta ka abay mo, don't quit. Just press forward. Turn your Bibles to Philippians chapter 3, verses 13 to 14. Aglalaok dagiti members nga counselan tayo. Wen, dagiti daddumaket adu nga dadagsen ti biag. Dagiti mo daddumaket permi nga maragsakan kadagiti adu nga bendisyon iti panagbiag. As pastor, it's always my joy to help our members in their times of difficulties and also in their times of joy. Kanina, they may nagpa-counsel before they preaching ko ti Australia, agkasar. It's another opportunity ta, dagito nabayag nga handay imay kapilyan. They need restoration. And kasta ti ministry ti pastor, restore the fallen, encourage the weary, warn those who are blessed. Kumbaga kat, no doktor ka kuma, espesyalista ka ti amin. Nasakit. Ganyan, iso nga, no kayat yun agpastor, nahan nasinsinan ti training, han nagaputa ammom ti agpreach, mayaten kakabsat. Ado. That is only one aspect of pastoring, counseling people. Philippians chapter 3, verses 13 to 14. Page 1324. No nasarakan yun, say amen. Kunan ti verse number 13. Ilocano, basaan tayo. Kakabsat, jak ibilang tibagik anagunudakon. Ngem daytoy maysa iti aramidek. Idinto alipatak dagiti malikudan. Kamakamek dagiti banbanag amasangwanan. Agtarayak as sipipinget nga agturong ti pagpatinggaan. Maipuon ti gungguna tinatanok a panangawis ti Dios gapo ken Hesu Kristo or Kristo Jesus. Apo, dayti kadi nga mensahe, agmarka iti puso ken panunot mi. Tauray anyakad dagiti sangwen, pasamak sarangten ti panagbiag. Apo, agtultuloy kamlata. Agpigges kami nga agpatuloy nga mga ramid iti trabaho nga nangipanam na ngayabam kada kami. Ikanak ti wisdom, Apo, ti Holy Spirit mo, agtignay kad kadagiti puso mi, may this serve as an encouragement to each and every one of your people tonight. In Jesus' name we pray. Amen. You can now be seated. Adu dagiti rason no apay nga agquit iti maysa nga Kristiyano. Ngem ikang kayo ita ti rason ni Apo Diyos no apay nga dapat agpatpatuloy tayo. You may have reasons to quit, but God gives greater reasons to press forward. Sometimes, even faithful Christians get tired. Even serving Christians get discouraged. Even praying Christians feel afraid. And good people get hurt.
Even strong believers have their weak moments. But in spite of all of this, the challenge is to press forward. Sa bali nga banag, ngagpatpatuloy ka lang ti panagbiag. Ket sa bali nga banag, ngagpatpatuloy tayo iti Christian life. Kasi mabalin mo't nga agtot patuloy ka ti biag ng backslider kan. Wenno ipapaanos mo lang ti panagbiag. Ngem, I would like to encourage you tonight that we should not only continue in life, but we should continue in our Christian journey. Serving God, winning souls, involved in the ministry, supporting the pastor, the vision of the church, in spite of the many hurdles, the many hardships, and difficulties of life. Kaya mahalaga na tayong lahat ay magkaroon ng tamang dahilan kung bakit tayo ay magpapatuloy. The Apostle Paul said, I press toward the mark. The word press means effort. It means energy. You know, hanla ang agtultuloy no di ka talagang agpaggesak ko na. Hanla lang nga ipapaanos no di ka determinado, persistent, nga mangipatungpal, dayjay amuna nga nangayaban iti apo kenkwana. Na amin kayo nga members sa HBBC, naayaban kayo iti daytoy nga church. And I know the devil will oppress you and throw a lot of trials in your life. But quitting, kakabsat, dito lang ti bottom line, the reason why you stop, the reason why you quit is always negative reason. Because if you had a biblical, positive reason, you would not stop. You would not quit. Analyze what I said. If ever you stop, if ever you quit, if ever you try to turn away, the reason that made you quit is not always a positive reason. It's always negative. But by the grace of God, apay kumanga paidalan tayo ti negative. Because we can press forward if we will listen to God's divine reasons. So what I will do with this message tonight, I will show to you the problems and the situations of life. Then I will show you God's reason, divine reason, why you must press forward. Number 1, press forward in spite of fear. Fear is real. Kada tayo, na duma-duma, dagiti, fears tayo, iti panagbiag. Maybe your fear is related with the future. What's next? Diba? Maybe your fear is related with failing. What if I fail? What if mapahiya ako? Or baka hangko kaya? All of these fears can become reason for you to stop and to quit. But if all of these reasons are in your mind, ti panunot mo, ket negatibo, God said, I am with you. Anak ko na di Bible, I will never leave you nor forsake you. Paunay ka deta nga karini apo Diyosen. Iso nga oray anyaman ti kadakkel dagiti laped wenno bangen ti panagbiag. Haan ka nga dapat agdanag takuna ti apo addaak ken ka. Fear not, for I am with thee. Amen? And then in Psalms chapter 56 verse 3, kunana di Psalms 56:3, what time I am afraid, no syakit mabuteng. What time I am afraid,
I will trust in thee. Kita niyo nga sa daya, hanak ko na nga, when I am no longer afraid, I will trust. Fear is normal. Fear is natural. So nga hanak ko na, no awanton ti pagdanagak, agtalikak ton. Haan, ti kunana, no agdanagak, agtalekak ken ka. So, ti idea na dito kakabsat, no adaman dagiti pagdanagan, wano pagbutngan tayo ti panagbiag, pilyon tayo ti agtalek kini Apo Diyos, kat pilyom nga mamati kakabsat, that God is in control. And you are His child. No one can harm you unless God permits. You cannot fail unless He allows. Everything is under God's control. And He is on the throne. Kat imbes nga di pampanunutem, nga pagdandanagam, ti agariken ka, day kumatalget mo ka na po Diyos, kat jay tal na ti pusom, nga mum nga ti Apo sovereign and in control. Kat uray hamupay na danon deta nga tawon ti panagbiag at dadyayan ti Apo. Nga uray hampay na pasamak dagita pampanunutem, amun iti Apo. Kat adalat taway na nga mangilasat kada tayo. Ngahan na tayo baybayan. Ngahan na tayo panawan. Kat adda tayo kakabsat iti protection ken ikot iti Diyos. Kat gapu iti dayta kakabsat, uray ampay nga napukaw dagiti problema, masapul agpatpatuloy kalata. You must press forward in spite of fear. Number 2, press forward in spite of fatigue. Ti maysa nga kalaban tayo kadigitoy, ngal aldaw, ket fatigue. Sino kada kayo kakabsat ti mariknana iti bannog? Physically, mentally, emotionally, we are tired. Do you know why you get tired? Because you are serving. You are giving out. You're helping. You're becoming a blessing. Iso nga mabannog tayo kakabsat. Kat kuna tayo, nabannog akon. Amen? DJ siguro ti rason no apay nga ag-stop ka, nag-quit kan, nabannog akon. Nabannog kan di ubram di ministry. Nabannog kan nga umay acquire. Nabannog kan nga ag-aser. Nabannog kan ti panagserbi. Hangkamot siguro nga nabannog di ministry. Ngem nabannog ka physically, mentally, emotionally, kat affected ka, iso nga nag-quit ka di ministry. Kat kakabsat, let me encourage you tonight. Awan tao nga saan na mabannog. Reality, the world is being run by tired people. The president is running the country, he is tired. The people who are running businesses and all of the economy, they are all tired. But even when you are tired, you don't quit. You don't stop. But we are not only people who do not quit when we are tired, because that is survival. Because God promised that He will renew our strength. The Bible says in Isaiah chapter 40 verse 31, but they that wait upon the Lord shall renew their strength. What a blessing. So hantay laeng agpatpatuloy, uray na banbannog tayo. No diket adda ti Apo nga isu ti mangpabaro ti pigsa tayo, tapnon makapagpatpatuloy tayo. Isuwar nga ko na kada kayo, I will state the problem and situation, but also the promise and the reason why God wants us to continue. Yes, there are seasons when the body is tired.
The mind is tired. Emotions are tired. And even the soul is tired. Amo ni Apo Diyos dayjay. Maawatan ti Apo at isot ng ibaga, even the youth shall grow weary. But the Bible says, to them that have no might, He giveth strength. Hangadakas ti mabannog. Ti madi, nohan ka nga agkamang iti Apo. Ket agtultuloy kalatan nga madrain. Aging gana nga gapu ka dijay, agquit ka iti panagserbim iti Apo. Tati Apo kakabsat, He renews our strength. Ni Elijah, prophet ni Apo Diyos. He got tired. He ran away. But what did God do? Pinaginanana, pinakan na. Kat kuna na Elijah, mangan ka, gaputa adayupay iti biyahem. Kuna na. So nga datayo kakabsat, if you feel tired because of your physical weariness, fatigue, or because of old age, lumakay kan, bumakit ka nagpaiso, nga tipigsam, hanakaslaidin, ngam uray pa'y adon ti awan king ka nga physical energy, hang ka dapat agquit. Because God will give you inner strength. He will renew your strength. So even if you are old, you will mount up with wings as eagle. You will run and not be weary. You will walk and not faint. Adu ka datayo kakabsat, iti mabambanog. Ngam praise God, by His grace and renewing strength, we can press forward. Ngam on the other hand, hantay mo't ngamin kumadapat mabannog ka dagiti, awang ka is ka na. Useless nga pakaipanan ti energy tayo kakabsat. Iso nga makaturturog tayo nga umay makigimong ti Domingo. At mapuypuyatan tayo ti Rabi iti Sabado. Facebook, aginggat alas 11, alas 12 ti Rabi. Tapos nabambanog ka umay kapilya, makaturturog ka. Wrong. Amen? I mean, let's rest. Let's pray. Let's breathe. Umangas tayo basit. Let's be renewed. Apay. Tapno makapagserbi tayo pa'y iti Apo. But fatigue should not stop us. We should learn to renew our strength before God so that we can press forward. Number 3, press forward in spite of frustration. Press forward in spite of frustration. No dadto magakabsat, iti pagkwitan ken pagpagsardengan ti dadto mga Kristiyano, gapo kadigiti frustration ti panagbiag. No frustration ko natin aming dagitoy digiti expectation nga haan nga napasamak. Detoy dayjay kasla kuma adaing kararag mo. Kathan namot sinungbatan ti Apo, kas dayjay kayat mo, na frustrate ka, na discourage ka, ket nasaktan ka, na offend, na upay, aging gana nga ana, hana umay agkapilyan. Isumutten ti panagkapsot nan, aglalailon kakabsat, aglamlami isen. One, at na dismayan, ket di namot naalangon, dayjay nga frustration na, hana amuno kasano na nga alangunan. So the negative frustration became the reason for him to quit. But you see, another for example is, nag-social winning ka, disciple ka. Diba? DJ disciple hamot la grown. Uno, hamot la umay maki-prayer meeting, hindi ka makaupay mo. Amen? Kanayon nga i-teksam, brother, awisan ka di prayer meeting itang arabi Awal lata, mano nga bulan ng kakabsat, di ka nga rod maupay, slow result. Amen? Pero ang sabi ng Bible, Galatians 6:9, let us not be weary in well-doing. Hantayo dapat mabanog, itinaimbag nga aramid. For in due season,
we shall reap if we faint not. So, di jar aramidem kakabsat nga naimbag. Ti panunutem hanga awam mutlat resultanan. Ti panunutem in due season. Isu nga datay no daduma, ada ugali tayo nga rugi ngam awan mailiplipas. At ano na upay tayon, another rugi. Maupay, another rugi. Kat awan nakakabsat. Isu nga awan agbayag nga disciple mo. Awan agbayag nga mairugim. At maupay kamot nga sigod. Di kamot amo nga orayan ti Apo kakabsat nga kunana, in due season, we shall reap if we faint not. Alisto tayo mo't nga ag-faint. At na-frustrate tayo the expectation mo na awanan. So si kamutan, maawanan kanti regta. Maawanan kanti ganas. Amen? Ngam kakabsat, uray ado, dagiti pakaupayan, ita ministry tayo. Hant ka di jay ti dapat kitkitaan tayo kakabsat. Tati Apo inkarina, di kalakit maupay, agapit kanto. So, kada tayo, adahaw-hawakan yung ministries, adahaw-hawakan yung care group, uno disciplean nyo, uray anyaman kakabsat, iti pakaupayam kadigita nga tattao, uno ministries, hang mo ipalubos kakabsat, nga isut rason na, nga maawanan kat regta, nga mangitultuloy ita ministrim. Kasi no isut kitaem dayjay, talaga agpanunot ka negatibo, maupay ka. Ti panunutem, jay kari iti Apo, you will reap if you faint not. Unang pastor, 5, jay care group ko, idi may sat na batin. Agtultuloy ka latan. At danto bunga na dayta maysa. Baka dayta maysa isot ada capability na nga makapag-disciple ti bayinte. Di mo lang ammo kakabsat. So, datayo ngamin, gaputa we are very result-oriented, kaya't tayo ti immediate result. Nga no medyo bumababasit kat maupay tayon. Haan na kakabsat, talaga nga kasta ti ministry, up and down. People come and go. Kasla negosyo. Isungahan ka dapat nalaka nga maupay kakabsat. No di kat kitaem di kariti Apo ti ministry, you will reap, God said. Amen? Kita nyo, amoy deti church tayo ide. At dapat, ada rise and fall na deti church tayo ide kakabsat. Ide 1980s, kan early 90s, dedi kapilya tayo, kapigsana ti aggrow. Deta, late 80s kan early 90s. Kat permi ata, digidi tagapasukin, umay da makigimong ditoy. Di ka di attendance, makita, agkurang titugaw kakabsat. Ngam, idi late 90s, daka mo na binsir, dakay nga member nga daidin, ag-decline ti attendance. Kat idi kakabsat ti Sabado, nagadot umay agbisita. Ngam kadedi nga tsempon, awanan kakabsat. Ti mapa nagbisbisitan, chikiting. Nga hanga visitation, no di kat ikotation. Amok deta ata sumursuro takidi ka. Tilatarota mi kat kabaruan. Makabisitat may sa mapampipias, adag pamerienda, mapanlibong kasta. Tunukwan mapamangal daw, no pampanunutak ita, naka-ay di plaster di ministry di kakabsat. Bumaba ti attendance. Ngam ni Pastor John, very forward thinker. Hanakit kitaan di gijay nga moments. Kasi in everything, at the season na. Kala negosyo, at the season na nga biglang boom. At the season na nga kasjay. Ngam tikwa na dita, no kasano ka nga survive ka deta kakabsat. Kastamot ka datay a Kristiyano. At the time nga mayat, blessing. At the time nga madi. At the time nga adot masolwin. At the time nga basit. At the time nga amin na kararag mo, agsasarunot sungbat na positive. At the time nga negative. Pero, ti prokwa na dyan, kasanong ag-survive ka dyan?
So, tuloy lang si Pastor John. Oh, kat anat na pasamak ita kakabsat, dito yung ministry, permi nga nagmayat ti pa nag-grow na, permi nga umado, no naupay ka tayo di kakabsat, kat makita, maupay mo ti suna idi. Kasi at that time, agtakder ti prayer meeting, kat ti prayer meeting, idi kathaan nga mapuno, di kiti tugaw eh. May isa lang aside. Oh, adano ka prayer meeting, idi nga agtakder kat makita, permi bambanugnaan. Naimbag nga rabi tayo amin. Turn your Bibles to the book of Matthew. Mga ganon. Pero tuloy pa rin siya. I know in his heart, he kept on going on kakabsat. In due season. They nga due season, itan kakabsat. Reaping time ti HBBC. Ngano idi nagrigat ti makastrek ti high school itan, open na open. Ngano idi kakabsat, manmanot o maigbisita tata, halos amin na membro amo nagsolwining ka nagdisciplean. Dimtengan di jay in due season. So nga, in life kakabsat, no kasta nga mayat ti anayas na, agparbeng ka. Ngam no umaymot, dagiti agsasarno nga pan nakaupay, hangka dapat nga agsardeng, just keep on going. So we need to press forward in spite of fear. We need to press forward in spite of fatigue. We need to press forward in spite of frustrations. Number 4, press forward in spite of falling. Falling. Amin tayo kakabsat, prone nga matwang. Wano maitiklab. Gaputi sulisog, gaputi weakness, gaputi awis ti lubong, gapu kadigiti moments ti panagbiag, nga hantay mapakpakadaan, kat datayo kakabsat, agkapoy tayo, maitiklab tayo. Kat dayto iti may nga rason nga ado nga Kristiyano, nagtultuloy nga agpaiso nga maupupay ang kakabsat. Aging gana nga, nagquit, wano nagsardeng. But you see, anat ko na ti Biblia kakabsat, maipanggap iti panakatuang kan panakatulit. Kuna na ti Proverbs 24 verse 16. For a just man falleth 7 times. And what? Oh, just man na yun ha. Anong nangyari doon sa just man? Falleth. Natuang kakabsat, hangad jay panakatuang mo ti problema lang. Tidak kala problema hang kabimbangon. Kasla day jay may isa nga bisbisita at jay pasukin idi paspastorak ijay. Kat nakakaktibo. Sabado may agbisita. Soul winning. Aktibo. Makitam. Potensyal. Very aggressive. One time kakabsat, natwang. Amom digit kakasde nga tao nga digit ay permit kin aggressive na tumatwang ka talaga, permimot ka kabsat. Han na makabangon latan, kasde latan. So, napang ko binisita. Kunak, brother, kumusta ka? Katagsubli ka, J. Churchson. Tisong bat na kanyak, kunana, kat pastor kunana, nalpasak nga na itekliban, dita aklatang kunana. Wow! Dayjay nga panunot, hanga naggapo ka na po Diyos. Panunot na dayjay. Iso nga no mapanunot mo dagiti negatibo, no kasta nga matwang ka, subliam deti nga verse. Matwang jay just ngam bumangon. Ket ti dapat panunot nga pagariyem king ka, nga ikararag mo ti Apo ko nam, Apo, tulungan nak a bumangon. Dayjay ti dapat panunot mo no kwa. Dayjay ti dapat kararag mo no kwa, no kasta nga matwang ka, Apo, tulungan nak nga bumangon. Hanga dete, kastoy latan. Umay ka makigimong paspasuli ka latan. Haan nakakabsat, hanga ni Apo Diyos ti adda panunot mo no kwa. It's your own negative mind. Amen. So we need to press forward in spite of falling. Mabainak namin. Kunada aya. One. Ngamamuyo, God is a God of second chance. Ni Pedro in deny na ti Apo, nga manak ko na ti Bible, God restored him during the Pentecost.
He spoke before 3,000. Ni-restore ti Apo isuna kakabsat. So, come back to God. Go back to your ministry. No si kaket naguyod na katilasag. Naguyod na kaitilubong. Kat nabaybay am ta ministry. Iso nga, agtugaw ka pa lang. Kung namin ako kat talaga mo ta kakabsat. Disciplinary action na ta. We made the covenant. Hana kayat na sa uwan nga no na disiplinahaan kan. Kasta kalatan, amom no hammo nga alangunan de ta kakabsat. Ag umay ka makigimgimong ang kasla bitter tapusom no kwa. Aging gana nga makaperdi ka ti espiritu no kwan. Iso nga ikagumaam nga makasubli ka di ministry. Apo, no nagundawayan naktilasag ko. No nagundawayan nakapo dagiti adu nga dadagsen ti panagbiag. Nga isut gapuna nga naikatak iti ministry apo. Tulungan nakapo nga makabangon. Tapno makasubli ak iti ministry apo. Amen kakabsat? Oh, let me explain this to you. Amo yung amin, no kasta nga madisiplinaan kayo kakabsat, hanyo pang panunutan nga hanak sa maikarin. Haan kakabsat, kasi amin tayo, awan talaga't maikari in the first place. Ngam ko na nga ro di Apostol Pablo, I thank Christ Jesus, He had counted me faithful, putting me into the ministry. Anat kayat na nga sa ti panunod ti Pablo di jay. Ipakpakita na nga, hanak ka maikari. Persecutor ak ti church. Grabet nam sa akak iti church. Ngam pauna yun ti asiken parabor ti Apo. Tamabalin na kaibilang amatalek. The word is faithful. Isu nga ti panagserbi ti Apo, it's not about trust, it's not about worthiness. It's about trust. Worthiness. Isu nga rod nga ti ministry, make yourself trustworthy. Make yourself dependable. But there are times you are overtaken by sin. You're overtaken by flesh. You're overtaken by the hardships of life. Naawatan nyo kakabsat. Kat deto iti kayat ko nga i-point out ka da kaidat ta. Nga no kasta nga matuang ka, anat aramidem nga raw, kas di mulatan. Bumangon ka. Oh. Amen? Kasi nukas jay kalatan kakabsat, offended ka. You remain fallen. You remain offended. You remain fallen. So anaramidem, bumangon ka. With that in mind kakabsat, by the grace of God. Nakamaymaya ta kakabsat, jay Christian life mo. It's not how many times you fall. It's always how you rise up every time you fall. Kat deta mabali mo nga i-apply, uray ti practical na biyag mo kakabsat. Amen? When? Kung natapanunot mo, nakababainan, kastoy. Kunana, di ba? Pero panunot mo nga rod di jay. Kat no isot pagariyam nga rason, talagang agquit ka kakabsat. But do not allow negative reasons in your mind. God gave you reason, anak ko na, rise again. Be humble. Be corrected. Be restored. Amen? Oo, hanga detay, sikapay ti kasla makagura kakabsat. Agpakumbabaga kitigat ko ng Apo, tulungan nak nga makabangon. Adut instances ta Bible kakabsat nga natuang ng bimangon na. Ni David, natuang ng bimangon. Ni Jonah, adipon ti Apo, natuang. Apay, wala tayong bes nga mapan ni Jay Ninibe, mapan Tarsis, liklikan na kakabsat di Jay will ti Apo kingkwana. But what did God do? In Sublina, nagpakumbaba 3 days, iso nga nagkarkararag, ijay, boksit, anang atat kararag na ide, Apo pakawanan nag, self-will ko, day jay sinurot ko. Hangkong aming kayat mapan Ninibe, pakawanan nak, iso nga natuangak gaputakas jay. Pero he rose up. And he preached to the Ninevites. And God brought restoration and revival to Ninive.
So press forward in spite of falling. Number 5, press forward in spite of feud. Press forward in spite of feud. Ano kaya na sound dito yung feud? Sometimes ti panagbiag ti Kristiyano, at dadadig ito'y pakasaktam. Relationships, family, loved ones, relatives, sometimes even fellow Christian. Sometimes even relationship with neighbors or even at work. And this hurt or this pain, kakabsat, can become a reason nga hangkan nga agpatpatuloy. Ngamanak ko na di Hebrews 12:14 and 15. Follow peace with all men and holiness without which no man shall see the Lord. Amen? Uray anyat inaramid dagan ka. Uray nasakit jay inaramid dagan ka. Jay pusom pagariyem ti kapya. Haan nga gura. Verse 15. Anak ko na jay 15. Looking diligently, lest any man fail of the grace of God, lest any root of bitterness, springing, trouble you, thereby many be defiled. Amen? Iso nga, press forward with peace and forgiveness in your heart. Guard your heart from any root of bitterness. That can become a reason nga kunam tungket hangko kayatan hana ko nagtultuloy nagkayatan ti agserbi ti Apo nagkayatan ti agministry nagkayatan ti ba nagsoul winning nagkayatan ti ba nagdisciple at nasaktan ka, di ba? But guard your heart. Number 6, press forward in spite of favor. Press forward in spite of favor. Deti pa iti may nga rason, no apay nga ado ti Kristiyano nga aglamiis. Ken bumaaw, wenno agsardeng ti panagserbi iti Apo. Because we are blessed. We have been favored by God. And it makes us proud. It makes us feel comfortable and we relax. Kakabsat, learn this. Hanman nga problema ti adagan ka, favor ti Apo ti adagan ka. Watch out, taday ta nga favor iti Apo. Han nainted ti Apo gan ka kakabsat, tapno agsardeng ka ti panagserbim keng kuana. Ti dapat sursurwom nga panunot. Sino kada kayo kakabsat ti ada-answered prayer na lately? Amen. Say amen. Sino kada kayo ti nakita yu ti blessing ti Apo ti biag yu lately? Kumusta't pa nagserbim ti Apo nga rod? No gapu ka daytan kakabsat ket kasla na iyangin kan. No gapu ka dayta ket nakalipat kan kakabsat. You're not doing it right. Amen? So dito DJ ko na ni Pastor John idigat no kaano nga dalugan yo, isumutihan nyo umay pa nagkapkapilyan. No kaano nga ikan na kay ti Apot balbalay yun, nalipatan nyo't balay ti Apong kunana. Nakagraduar kay lang, ada edukasyon yon, binaybayan nyo ti ministrin. Awang kakabsat. Dapat uray kasanot favor nga itid ti Apo gan ka, agtultuloy lata di pa nagserbim ti Apo. And whatever reasons that goes through your mind and keeps running in your mind, nga isot paglamlam iisam kakabsat, that's not a good reason, it's a negative reason. Amen? For unto whomsoever much is given, of him shall be much required. Kat iso nga kakabsat, ti dapat panunod tayo ngamin, ti kunak itay, hangan naka-stick lang ka DJ blessing. Kasi jay blessing kakabsat, neutral di jay, ti panunot mo, naka-stick lata jay pa nagserbim ti Apo. Tauray narigat, gawan mo ng paraan para makapagserbi ka ti Apo. No kastamot nga bless ka, usarem dayta ti pa nagserbim ti Apo.
ngam dapat jay panunot mo naka-stick jay panagserbi ti Apo. Hanga deti na bless hanggang kat nayayos kan. Amen? Oh, beware. This is probably one of the big problem of many Christians. So ako na, Luke chapter 12. Ayun. But he that knew not and did commit things worthy of his strife shall be beaten with few stripes. For unto whomsoever much is given, of him shall be required. Kat kasla dito yung ministry tayo itakakabsat. Idi marigrigatan, batit, agsursurvive laang. Tata, blessed. So anat kayat ng asawan, gaputa ti Apo pinagpala na ka, agpanunot ka ti adu nga maaramidam dapat para ti Apo. So ano da kayo kakabsat, bendisyonan na kay ti Apo, hangka di nga deta la blessing, tikit kitaan nyo. Naka-stick kay lata di pa nagserbi ti Apo, kat data nga blessing, panunutem, agpanunot ka, no kasano nga, maaramat mo ta blessing, ti pa nagserbim iti Apo. Because to whom much is given, much is required. Anat mapasamag kan no DJ, blessing ka lang nga naka-stick. Number 1, makalipat ka. Deuteronomy chapter 8, verse 18. Number 2, you will become proud. Kunam, by the work of my hand, I got this. Nakita yung kakabsat? So, even in spite of favor, I'm telling this because by the grace of God, many of you, God will favor you. God will bless you. Amen, kakabsat? And God has blessed many of us. Ngam di ba nagsayaat nga DJ blessed na ka ti Apo, finabor na ka iti Apo, wonderful, great opportunities, influence in your life, pero ang nanatili sa puso mo, yung gawain ng Diyos. Kat kinunam Apo, with the blessing that you gave me, how can I serve you more? With the influence you gave me, how can I serve you more? With the resources you gave me, how can I serve you more? With the position you gave me, how can I serve you more? Aganad kayo kakabsat, no makaraman tayo ti blessing, nalipatan tayo di pa nagserbi tayong ti Apo. That's why you need to press forward in spite of favor. Kat no mapasaam day ta nga banag with that principle kakabsat, you will be a seasoned Christian. Meaning, at all season, maasahan na ka ti Apo. Okay? Number 7, we need to press forward in spite of famine. Ito yung mga kabaliktaran. DJ itatay kat favor. Agsasaro nung nga blessing. Dito yung mga famine. Kulang na kulang. Kakaasi ka lang amang bimbinat DJ income mo ti. Binulan. Hanapay makaanayon kakabsat. Oo. Ditay sapay masukatan tay gasulan. Aya. Mangmangantay pelang ti bagas. Da kami kat inapoy ti kang kanumi. Kapsat. Di ba? Pero amuyo, umaymot digito yung season ti Christian life. Not all the time mariknam DJ kan la blessing agsasaruno. Sometimes famine. You know? Pero may I encourage you tonight, ngano da ka iti kasta ket pastor siak dayta da kami ti permi nga krisis ita kulang pera, kulang ang resources, kasla awan naglukat ta opportunity kada kami. We felt we are being cursed. No, you're not being cursed. Adot tao ta Biblia kakabsat, they went through that. Pero imbes ka kunam, awanan, maupay kan, hangkaw may kapilyan, hangkaw may maki-prayer meetingan. For whatever reason that runs through your mind, negative. Deto iti dapat kakabsat, claim nga reason. Philippians 4:19. But my God shall supply all your need according to His riches. Claim that. Kung take no thought for your life, Apo, amok ngahan na kami nga baybayan.
Apo, ammok nga ammom idin nga kastoy ti mapasamak iti biyag mi. Ket napanunot mumuton no kasanuna kami nga ilasat, Apo. Hamuliplipatan, anak na ka ni Apo Diyos. Ket ti Apo han nakabaybayan. He cares for you. He loves you. Our Heavenly Father. Kurana nga rod ket, if He can take care of the sparrow, are ye not much better than they? Kunana nga kabsat. Wow! Agalaga tayo sa sparrow, di balay tayo aya. Tanukas ta nga maburiburan tayo kat hindi kitan di sparrow. Hamo kung imbag ka pa nga sparrow, tamangmangan ka. God will take care of us. So, that should not be a reason. Han nga umdas nga rason di nga agsar din ka kakabsat. Amen? Last, at idug sa una yan, press forward in spite of the fight. Kaya't na nga sa wan, deti lubong nga ayan tayo, napigsat sulisog, napigsat guyod, di ba? Malakas ang hatak. And you feel you are alone, standing. Pero instead nga give in kalatan kakabsat, may saka jay trabaho nga Kristiyano, may saka jay community yo, may saka jay eskwela nga Kristiyano, instead nga aglimbeng ka, uno agkapoy ka. You know, ano sabi ng Bible? 1 John chapter 4 verse 4. The Bible says, greater is He that is in you than he that is in the world. When napigsat ikabusor tayo, nga mangi torturay dahito nga lubong, ngam kuna na ti Biblia, dakdakkel iso na nga adakada tayo, ngam iso nga dahiti nga lubong. That's why, makita yun di Great 20 Bible, Daniel, even he is alone in Babylon, but because of his faith in God, he was able to stand for God. And you know, God blessed him. Excellent wisdom. 3 generations of kings, he was always the advisor. He made the difference. He changed the world. Why? Because of his faith in God. Isu nga kakabsat, I end from how I started. Do not listen to your negative reasons. Nga panunot ka, agwurwurot yan na panunot mo. Nga isot, rason mo nga agquit. Maybe it's fear, maybe it's fatigue, maybe it's frustration, falling, feud, favor, famine, or the fight. Listen, God wants you to know, mga kapatid, that He is with you and He will enable us. He will finish what He has started. Let's press forward. Hangagaputan na pigsa tayo. Ngam ti Apo, papigsaan na tayo. Let's press forward. Hangagapo, tadalaka, iti dalan. Ngam ti Apo, maikarila unay ng agpatpatuloy tayo. Agpatpatuloy tayo. Let's press forward. Hangagapo, tahan tayo matwang. Tamatwang tayo kakabsat. Ngam gaputa ti Apo, ibangon na tayo, numatwang tayo. Let's press forward. Hani nga gaputa maawatan datay digiti adu nga tattao. Tadada tattao nga han na makaawat ka datayo. Ngem ti Apo han na tayo nga baybayan. So, let's press forward. Kat sapay ko magakabsat, taging nga din natay alaan ti Apo, napasnek tay latang agserserbigan ko na. And all of God's people say,